Silverstone je već dobro poznata firma u svijetu, ali i na mom kanalu. Radio sam recenziju gomilu njihovih proizvoda, a danas je na redu kućište Silverstone iz Redline serije. Predstavljam vam RL05 kućište. Kućište dolazi u običnoj kartonskoj kutiji. Pored kućišta dobivate i user manual. Ovo je pristupačno kućište neke srednje klase s cijenom od $60. Sad pogledajte šta sve dobivate za $60. Prednja stranica je napravljena za odličan protok zraka. Sa desne strane nalazi se dva USB 3.0 konektora te dva jacka, dok sa lijeve strane imamo power i reset tipku te LED indikator. A na vrhu se nalazi USB tipa C. Imamo tu jedan 5.25 inčni prostor za optički uređaj. Na lijevom side panelu nalazi se veliki plexiglas. Kad skinemo lijevi side panel vidimo lijepo organiziranu unutrašnjost. Mene osobno najdraža stvar je podrum za pršute. Više ne mogu zamisliti kućište bez podruma, jednostavno je neuredno. Na podrumu možemo izložiti i dva SSD-a. Straga su PCI slotovi te prostor za jedan 120 mm ventilator. Letimičnim pogledom na kućište možemo primijetiti veliku rupu, kako prilikom instaliranja hladnjaka ne morate skidati matičnu ploču. Pored jedne velike rupe imamo i niz manjih kroz cijelo kućište, te s tim možete organizirati kablove poprilično dobro. Kad smo već kod cable managementa, imate čak 2 cm prostora između kućišta i desnog side panela. Samim tim ćete moći bezbrižno provući gomilu kablova i zatvoriti stranicu kućišta bez ikakvog problema. Sprijeda za protok zraka imate već instalirana dva 140 mm LED crvena ventilatora. Na vrh kućišta možemo ugraditi vodeno hlađenje ili dva 120 ili 140 mm ventilatora. Ovdje se može napraviti odličan airflow jer nemamo ni hard disk latice, te je sve slobodno praktički. U podrumu pored pršuta imate i ladice za hard diskove, te možete instalirati i po dva hard diska. Odmah iznad nalazi se i dva prostora za instalirati SSD-ove. Da budem precizniji, ovdje imate mogućnost biranja, tako da ladicu možete odvidati i priključiti na podrum, tako da vaš SSD možete vidjeti kroz plexiglas. Kućište je veličine 210 mm x 465 x 450. Kako sam već i napomenuo, ladice za diskove su u podrumu, tako da imate prostor za instaliranje grafičke kartice do 37 cm. U prijevodu, ne postoji grafička kartica koju nećete moći ubaciti u ovo kućište. U kućište je moguće ubaciti ATX i micro ATX matične ploče. Kućište je crne boje s crvenim detaljima, ne dolazi on džabe iz Redline serije. Ali ako ne volite crvenu boju, možete kupiti ovo identično kućište, ali bez crvene boje, odnosno totalno crno. Moje ime je Stipe, ako vam se ovaj video dopao stisnite like. Vidimo se u sljedećoj recenziji, a do tada pozdrav!